Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila banlek puli, da ka education loan, pila urban chukol hau number, khandai nyo, saw, san rin prano, lani khandai pran riu laisan, an riway khandai pran. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpanyutarek Ujamang Arjar Plie, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Balne Ikandu, Nadu Kapor Katwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol How number 90890-97907. MLA ka Jowai Wailat Mikishala, Ubadai Ru Chairman Jong Meghalaya Urban Development Authority, Ula Play Pajba first floor building, Jong Baying Treikam ka Jowai Municipal Board. Hak jingalang kablalong ha hall ka JMB hak singito diang. Yakani ka first floor building latay hak grant in aid creation of capital asset jong ustam arja aphuwe arpuar hak jinglot ka basan lak tengka. Ta hadu kata-kata. Ile uman kamli to kikum siang tu. Gumatur icep to duyong dicuai lagi. Henry kat kami jing payonga. Hawa icep ibu pun to wan ina nong gendong. Kinong dai, kinong tit, kinong ra, ye kimar kiwahe, kimar rep, kimar yang wan ki hajuai. Kani iu pendek, iu no ini icep to lengba kejuai municipal board, bat lengba ke council jar kata ke jurisdiction yang ka. Tani tidak ngamem kuat ulam sibun tin ke por kat tu dato i. Uya krelangi. Kam kinong chong chnong to kat yang kejuai waro kinong chong chnong yang kejain dia. Upen biar no itu kemensin ya kedau di kejingmut kejingya ano di bichini. To wani cikmat uya krelangi yo to i tau. Emmi bentar ku kru bai hajing to wagani. Empor ia du tiado dem. Nalian yang komunis kinong kitkam yang municipal board, bat igam ke council ki officer, wat ngagam yang mencari ni dok tiada demi. Teka por to iga tu yang kerelangi upen siap tui, kamu kelamgi di uhe cua. Uwi puwi nong chong siap tu bayu, yang terkentin ongi cleanliness is next to godliness. Kalau nak po pain di office, yo kam nak lalu wage nong wetha. Te iwan ni kam le. Iwan kam le lada kamu ongi lada kwa yu changes hapsdang swai le yu. Tanete daw lada mentu lada kwa pen kala ya kini kijing kam yu bon jing ito ujwai municipal board hap swai pun to tadi ya ke office. Tengah seniau komeno kamu man kat ni yu menchua lada pai isnem yu dede. Yu ujwai municipal board deman go kam kete ka office kawa dormant leni kawa emigo tang mereka. In the imi tangwa man aktif. Tengah senyau komen yo kaptam hai por mo. Kamu hai por kamu dang ongon tu hai por mereka mo. Neba ile hai por chairman ki staff le bon yo yete jing kam yo ki bon dagi benai dagi senen yo tulok. Bat da pai ki keri le cibet da si đang hay por mình qua xã cút kỹ thuật này đào to mềm tháo đó em rây và si cái ri bắt cam tẹt chỉ bốn khăm tam hay chính to administration dengan senyap komen bahagia ke jim tiga yang ngahos nem arjar khatra bode no gini jinge dem ni te chemo wo CEO kaga tu ko por mande kelam ko kabon utho la open im leni open Treikam man functional ye ni office Kuning kong iong yang mau tawa mempoisa lan ong le kan ong le mempoisa. Tenete daw tedem nete ya budin ya lain di 84. Rai ni issue hejing to government department ko pajaka municipality board. Kun snyau yi giting e. Ha perdi wadang lain di si ba no point of pandemic. Kan point of pandemic tem yo di putin ye jing e.
miok de bodin teman de nete teman da kut ke pandemic yo he tu muslim de mi no tu ke jing yeki yong ke tu ke thau he tai ham ke jai teman mi ke tu ke jing yeki he tu te de nete mani gorat ya kulmar he di po te de nete mi itu ki jing yeki mi itu jing e ki wahar kom he tu por emi ten jing berkat yong nga am ko sar bakla to chik ni issue Ông mà đi mà thằng gái tu mà đam mà gạo lại phải đi vô thằng đàn boy đang phải vào pin. Để ba em mình khai chắc 4 cái bên tai rồi 4 cái group đam ông nghe dần là bác là này là khai chắc đào lọc lên election từ cái đào cái issue của chứ. Henry ngas nhau kau nong bị khát kau nong yalam. Ngas nhau to một kau nong yalam bị to iwo hoi yang à ukhrui de no yang ki bon di jing Dem nei te yu ten ye tu jing lai lu ki tho ye ki thao du phe lai nei vi thao che vi thao cha pe dem te cha ma ham kut chai ke jing ye ki hado da poi ki issue yu kau pen man go cha do wo ye phe chai rui hado em hado da mi ve nong sor vi nong dong te nga hai tu realize over to wa ka ni ke issue yang ka chep mi ga le dui Dunga kau MLA dia. Du ke CEO le ni wo chairman le ni office yang municipal ni. Henry MK me ji kre. Na do na office wo pi kam ju hedge. Chnong le ni bu nong chong chnong lu he ko phe. Tene te daw ka me discuss si kam da khanau chairman ni pin ni. Dongi wa ni kat kam man kat te ka process da lai chkaman. Ini wo de dang ye chong meeting ni he ji nge to lan feel le dai shilo. Te dongi kan ha ni ga sen dan put de ya kan ni expression of interest na Jowai put by ni silong Henry ki wan thap ye wan thap ini nei ba ong kwa ki le lang bo ya ka Jowai we ki silong te kamu man kat te em ki thau with the offer ki bru more or less ke jing ya kalam mi unofficially the man go da biang go da ya the boy ha ga ki thau le du biang takat tu to stang no yo execute officially te ne te dau habi ulai kat kam ki Kundon, tadi dia tahu kartu Muslim ukut naik. Saya sisi dia expression of interest ni bah have you follow dia ke proper procedure. Ni bah ke ni man go kam go man very complicated. Lada bakalai kajak bon ki buru ki wa kam man kat ni bakala kajak move light ki chukut. Tadi dia tahu chua ban identify yang dia tahu chua le kam ong chairman ni ki public hearing. Em kami ke jingi kena BOP. Nado ki wa nong ki nong chong chnong ki NGOs leni ki stakeholder ki wo pher tene te daw em ki join meeting ko daw put langi wo pani ki jingi kre lang yong yo ro ki stakeholder knang wa yo yoi ya ni kan lan feel kam kan te ye nga ye nyo da ka kit pocket wiang wa kani ke building man go jing kerku nei benta Untuk dukat ya kinong kre lani kiwa kre kani office Henry ne benta yo ko sor Jowai yong ibro ko wi ne benta kani ko office man go ga thau ye chem ga thau ye phlu ya ki te ki jingmut ki wo pher ne benta wan ra ya ka te ka roi ka par bat kham tam ye ga khol ke jinger hapo ka sor Jowai yong i Jowai Municipal Board Office Building, first floor, by Shri Wailan Miki Shilla MLA.